Bude Kurniawan, anak Joker from Lesung Batu Muda, ini bos. Titip salam untuk rombonganku, Apri, Aziz, Raihan, Gilang, Pinu, Haikal, Adam, Haikal, Mo, Ragul, Padlan, dan Rapat Aport. Aku memang gak kayol, tapi aku kerja susah senang pakai sama-sama. Info terbangnya cantikku. Periode RT ini bos, menuju tak terbatas dan melampaui.
Dude Kurniawan, anak Joker from Lesung Batu Muda, ini bos. Titip salam untuk rombonganku, Apri, Aziz, Raihan, Gilang, Pinu, Haikal, Adam, Haikal, Mo, Ragul, Padlan, dan Rapat Apot. Aku memang gak kayo, tapi aku pecah susah senang pakai sama-sama. Info terbangnya kan tikus.
Oke ladies, come back to my room. Kita tinggi lagi with DJ dari BRT. Ini bos, come on. Bude Kurniawan, anak Joker from Lesung Batu Muda. Ini bos, titip salam untuk rombonganku Apri, Aziz, Raihan, Gilang, Pinu, Haikal, Adam, Haikalmo, Ragul, Padlan, dan Rapat Aport. Aku memang gak gayol, tapi aku pecah susah senang tapi sama-sama. Info terbangnya kan tiku.
freeze when these people talk too much. Put that shit in slow motion, yeah. I feel like an astronaut in the ocean. Like, what you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can start to make it freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion, yeah. I feel like an astronaut in the ocean. What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can start to make it
una mattina, mi sono alzato. Dude Kurniawan, anak Joker from Lesung Batu Muda, ini bos. Titip salam untuk rombonganku, Apri, Aziz, Raihan, Gilang, Pinu, Haikal, Adam, Haikalmo, Ragul, Padlan, dan Rapat Apot. Aku memang gak kayo, tapi aku percaya susah senang tapi sama-sama. Info terbangnya kan tiku. Una mattina, una mattina, una mattina, una mattina, una mattina, una mattina.
pikir lama-lama, dia diambil orang. Jangan pikir lama-lama,